Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske, ja sam Toni. Evo, nakon više od tjedan dana, skoro 2 tjedna aktivne uporabe i korištenja Samsung Gear Sport sata i njihovih novih Icon X bežičnih slušalica, vrijeme je za jedan kratak osvrt i moje dojmove o ta dva nosiva gadgeta. Najprije par riječi o Gear Sport satu, to je treći Gear, dakle imali smo Gear S3, imali smo Gear S3 Frontier i sad je ovo novi Gear Sport, tako se zove, temeljen na njihovoj Tizen 3.0 platformi za te nosive gadgete, ali i neke telefone koji su koristili. Riječ je o nešto malo manje satu u odnosu na Gear S3 modele, što mi paše, moje zapešće nije baš nešto naročito veliko, a budući da ovaj sat namijenjen prije svega onima koji se vole baviti sportom, rekreativcima, a pa čak i profesionalcima, i bolje je da nije ogroman i da nije pretežak. Imamo okrugli Super AMOLED zaslon, promjera 1,2 inča, rezolucija 360x360 piksela, pa sa 424 piksela po inču doista možete računati na vrhunsku oštrinu prikaza, a tim više što je Samsungovo sučelje onako dosta kontrastno, pa zbog toga još bolje izgleda. Stvarno ono izgleda fantastično i jako je dobro čitljivo kako unutra, tako i vani. Automatski se podešava razina osvjetljenja, možete vi dodatno još pojačati, no doista nećete imati uopće potrebe za tim. Inače je zaštićeno Gorilla Glass 3 zaštitom, a osim što možete njime upravljati dodirom, imate sa strane dvije tipke koje reagiraju na brzi dodir i na nekakav dulji pritisak ili na dvostruki pritisak, a inače jednostavno možete koristiti i taj super prsten koji se nalazi oko zaslona i uz pomoć njega vrtenjem ulaziti i prolaziti kroz menije, što je zaista onako jedno nagrađujuće iskustvo, što bi rekli, jer funkcionira dosta dobro, stvarno jako lijepo. Inače, on za razliku od Gear S3 modela nema opcije za LTE povezivost, te se on s internetom povezuje ili putem Wi-Fi-a i prije svega Bluetoothom se mora upariti sa nekim od podržanih telefona. Naravno da ćete najbolje proći uparite li ga sa nekakvim Samsungovim telefonom, no podržava on uparivanje i sa drugim Androidima, pa čak i sa iPhoneom, zamisli to. Što se daljnjih tehnikalija tiče, dakle ima tu jedan mikrofon i ima 4 GB interne pohrane na kojoj onda možete instalirati aplikacije ili možete instalirati glazbu pa onda direktno s njega streamati glazbu na nekakve bežične slušalice poput ovih Gear Icon X slušalice o kojima ću za koji minut nešto više. Što se pak iznutrice tiče, tu unutra je dvojezgrani Exynos 3250 čip sa Cortexa 7 jezgrama, ima 768 GB RAM-a i to će vam, vjerujte, biti posve dovoljno za brzi gladak rad. Samsung je doista taj Tizen 3.0 ovdje upeglao da radi brzo, glatko i sve što poželite odvija se onako kako bi i trebalo. Dakle, bez nekakvog zastajkivanja, umiranja, kočenja, sve radi jako lijepo, tako da sa performansama ne biste smjeli imati problema. Inače je sat opremljen i GPS-om, tako da će jako dobro poslužiti za praćenje vaših trčanja uokolo. Ovdje sa donje strane imamo onaj klasični optički čitač otkucaja srca koji povremeno i automatski očitava rad vašega srca, što je super zgodno. Što se pak ove narukice tiče, recimo da je ona nešto što djeluje onako najjeftinije, no udobna je na zapešću, nećete dobiti nikakve šuge od nje, niti će vas nažuljati. Riječ je o standardnoj 20 mm narukici koju ćete u sekundi zamijeniti nekom drugom, dakle možete bez problema nabaviti neku drugu, kožnu, metalnu i ne znam kakvu, i onda ovaj sportski sat sa nekakvim još dodatnim malo ljepšim watch faceom, tipa recimo ovim. Sad kad na njega stavite nekakvu
kožnu narukvicu, on može izgledati prilično dobro, pa čak i elegantno ako hoćete. Inače je vodootporan i to čak do 50 metara dubine, a otporan je i na slanu vodu, tako da definitivno ga možete koristiti i za plivanje. Čak postoji posebna Speedova aplikacija koju možete preuzeti i instalirati i onda uz pomoć nje zaista uživati u praćenju vaših sportskih aktivnosti u bazenu ili pak u moru. Zaista pohvalno, tako da ne da nije problem s njime se tuširati, već slobodno možete s njime skočiti u more ili u bazen i nemati straha da će se on pokvariti, da će mu se nešto dogoditi. Što se pak baterije tiče, ispod poklopca je litij-ionska baterija kapaciteta 3000 mAh i ona će vam dati oko 3 do 4 dana autonomije, ovisno o tome na način koji ćete ga koristiti. Naime, taj zaslon njegov može biti uključen stalno. Ako ga držite da je stalno uključen u nekakvom onako malo prigušenom izdanju, onda će vam baterija trajati negdje oko 2 dana, ne više. A ako pak ga koristite na način da je zaslon isključen i uključuje se na klik ili na podizanje zapešća pred lice, onda ćete dobiti 4 dana autonomije, što je skroz ok. Puni se bežično uz pomoć ovakvog doka koji se nalazi tu, dakle jednostavno ga nakeljiš i on se puni. Ono što je dobro, što će za... I on se puni. Ono što je donekle minus je to što se ne može puniti na drugim čiji punjačima, dakle imate neki punjač od telefona da ćete prisloniti, neće, tako da ovo čudo, ovaj dok morate nositi svugdje sa sobom, pa je onda tu jedna mala nelogičnost, a to je micro USB konektor, tako da imate recimo neki novi telefon tipa Galaxy S8 ili Note 8 koji koristi USB-C, za ovo ćete čudo morati nositi micro USB ili makar nekakav adapter sa sobom kako biste punili taj sat. Ali ok, 4-dnevna autonomija trebala bi vam biti posve dovoljna. Dakle, sat ko sat, po meni izgleda lijepo, funkcionalnosti su na njemu raznorazne. On uparen s vašim telefonom, s njega će na zaslonu sata prikazivati primljene obavijesti za manje više sve aplikacije. Što će se to prikazivati na satu, jednostavno ćete podesiti kroz Samsung Gear aplikaciju na uparenom telefonu i to je to, dobivat ćete obavijesti o primljenim pozivima, porukama, mailovima, svemu tome. Čak na neke stvari možete odgovoriti direktno sa zaslona sata, možete onako prstićem našvrljati kratak odgovor na SMS poruku i uzvratiti, dakle čak je i to izvedivo, ne u svim aplikacijama. Podržan je i S-Voice, dakle upravljanje glasom, pa ćeš onda nakon što postaviš nekakvu naredbu ili dvoklikom na ovu tipku pokrenuti S-Voice. Timer 5 minutes. Moraš to naravno kazati na engleskom i uključiš timer, ili pak možeš wake me up in 2 minutes. Za 2 minute nek me probudi pa ćemo vidjeti. Evo ga, dakle funkcionira i to, nažalost nema podrške za Google Now, ali što je tu je. Mogu kazati da sam ovih proteklih nekoliko dana korištenja zaista jako zadovoljan ovim satom, mogu ga preporučiti, po meni je ovo najbolji do sada Samsungov Gear sat, premda su recimo oni Gear S3 u neku ruku viša klasa. Meni paše ovakav jedan spoj sportskog izgleda i elegancije, kompaktnosti i udobnosti na ruci, a naravno paše mi to što se može močiti, pa čak i do 50 metara dubine kad odlučim baš zaroniti, da se ne moram bojati. Jako lijepo funkcionira, super. Kao što rekoh u uvodu, uz taj Gear Sport sat isprobao sam i njihove nove Gear Icon X slušalice, model 2018. To su klasične Bluetooth sluše koje dolaze u ovako jednom zanimljivom doku, odnosno kutici, koja inače u sebi ima bateriju, koja onda ove slušalice i puni. Odotraga je USB-C, dakle možete napuniti bateriju samoga doka, a onda dok se slušalice u njemu, a zapravo bi ih trebali držati u njemu, jer ćete na taj način ih najprije uopće upariti sa telefonom ili nekim drugim uređajem, tu koristeći Bluetooth tipku. Inače, dok su one unutra, stalno će se dopunjavati. Za samo 10 minuta u ovoj njihovoj kutijici napunit će se za sat vremena slušanja, što je stvarno cool, jednostavno.
ih zatvorite i one se pune, tu vam je indikator koliko su napunjene. Ono što je problematično je da ih možete izgubiti. One imaju tu posebne senzore po kojima znaju kad se nalaze u vašem uhu, kad ne. U principu nemaju nikakvu tipu za isključivanje, već čim se izvuku ovako i taj senzor ne očitava da se one nalaze u zatvorenom prostoru, odnosno u uhu, one neće funkcionirati. Čim ih ubacite u uho, počinje reprodukcija glazbe. Naravno, mogu se koristiti i kao hands-free slušalice za obavljanje telefonskih poziva. I pri tome nisu loše, nije to sad nešto fantastično tako razgovarati. Oni koji su sa mnom pričali na drugoj strani veze nisu se nešto naročito žalili, ja sam isto dosta dobro čuo. Inače, kvaliteta zvuka je zaista impresivna s ovim slušalicama i glasnoća je na zavidnom nivou, jednako tako ima dovoljno basa, baš sam uživao baviti se sportom držeći ove slušalice u ušima. Ono što mi je definitivno veliko iznenađenje jest što one tako dobro leže u ušima. Ove gumice ovdje su izmjenjive i dobit ćete nekoliko različitih veličina. Kad to fino nagurate uho, potpunosti isključuje okolinu. U opcijama postoji neka varijanta da možeš uključiti da ti on kao nekakve ambijentalne zvukove pušta ipak unutra, što je zgodno da ono vas ne pogazi auto ili nešto slično, ne budete baš totalno isključeni. Ali ako se želite skroz isključiti, doista možete jer je zvuk dosta glasan i dosta vam dobro prekriju uho. Tu sa strane nalaze se touch pedovi, nazovimo to tako, i na jednoj i na drugoj slušalici i onda ćete različitim gestama pokretati glazbu, skipati pjesme naprijed, natrag, pojačavati, smanjivati zvuk i slično. Sve se odvija tapkanjem, klizanjem prema gore i prema dolje, tako da ubrzo se naviknete kako ih koristiti. Cool je što svaka od ovih slušalica ima 4 GB interne pohrane i možete MP3-ce pohraniti direktno na njih. Možete to napraviti sa sata, možete to prebaciti sa vašeg telefona ili Bluetoothom ili kabelom, dok su dakle slušalice tu unutra. Možeš jednostavno koristiti ovaj adapter, spojiti se direktno na telefon i sa telefona prebaciti, možeš bežično, može se spojiti na računalo, opet uz pomoć ovoga, i na računalu ćeš vidjeti jednostavno dvije, kao da si spojio dva USB stika po 4 GB, copy-pasteš glazbu, jednostavno da jednostavnije biti ne može. One imaju nekakav ugrađeni svoj fitness coach, dakle dok trčiš on će detektirati da si ti u trku pa će ti onda davati nekakve inspirativne poruke, ubrzaj, uspori, super ti ide i tako dalje. To možeš koristiti, a ne moraš. Dakle, ono što je cool, osim što možete streamati glazbu na njih sa ovakvoga sata ili sa telefona, jednostavno možete staviti glazbu na njih i slušati direktno s njih telefon pa i sat, jednostavno ostaviti doma i nije vas briga. To će vam dati najviše autonomije zapravo i u takvom načinu korištenja dok one rade samostalno, dok nisu Bluetoothom uparene s drugim uređajima, daće vam i 7 sati autonomije. Usput dok trčite uokolo i hodate, ona će onako dati nekakvu aproksimativni izračun udaljenosti koje ste prešli mjereći korake. Nije baš naročito precizno, ali opet poslušit će dobro. U krajnjem slučaju, ono što je bitno, oko $200 one koštaju vani. Vjerujem da će sad se pojaviti i kod nas, nisam točno vidio cijenu, ali eto preračunajte. Riječ je o vrlo dobrim, pa čak i odličnim slušalicama za sve vaše sportaše, rekreativce. Dakle, ostaviš sve svoje gadgete doma, ubaciš ovo u uho i idi trči, ne može ti niko ništa ti u džepu ne klopoće, ništa te ne smeta. Super, 8 GB glazbe, pa kome treba više za jedan trk, ne znam koliko to možete trčati. Eto ekipa, toliko od mene za danas u ovom brzom pregledu najvažnijih značajki Samsunga Gear Sport i Gear Icon X 2018 slušalica. Moja topla preporuka i za jedan i za drugi nosivi gadget, ako ste sportaši ili se volite rekreativno baviti sportom, ove dvije stvari zaista bi vam mogle poboljšati vaše iskustvo vaših sportskih napora. Eto ekipica, lijep pozdrav, vidimo se uskoro. Aj bok!